Hello, welcome and welcome back to my channel again with another day. Pini ke bari lang sa doja. Pini napaklang ji lapen nakachishare kang tungbang ke Ruipharkong ahim aduk koson si keselam laman itum las napaklain po non bang ke Ruipharkong tugbom lo. So I'm gonna show you Ruipharkong the pagyo hem ki Ruipharkong lo non tugbom lo. Ruipharkong mangke tuk bom lo. So last week alam ni tum Ruipharkong tuk do pig la so hede. Ruipharkong lepsi. Ani long tesi kapak kreng si ketok ji lapen ka aduk cheplang po. Ruipharkong kete bang napaklang po. Jana ti hek ma he ya. Hello. Lagi last week kelep tang pen kete Ruipharkong lo ya. Kreng lo pini ketok po. La beleng pen hala henta lo pini ketok pa neli nitum hema bari na paklang ki pin lang bon pini na paklang po pihan sin nitum ki ema nitum bari lo han sarong jo intang lab lo but still we used to make it. And then lagi Ruipharkong arong lo jo. Ruipharkong arong ke chini nitum pote lason hen lo. Lapen kini pai ki inki an thub lo. Ruipharkong adung si inki pangreng lo ni pai ke munang lang tulong pola ta inki akacho. Lahai ke alu arong lo bok bong hom sop. Dolap lo mulata nitum ke mulata purpe pinang nitum ke yo. Lahai ke hanjang arong lo. Lake nitum abari amula lo ja phulong do lo lake bong hom lo. Dhania bang ke ang phar bang lap lo. Ruipharkong arong ke lalo non ke phulong pulubo. To. Wah, ko tek lo ka the. Chio be bu. Chio elo. Jor laga ke. Tidiki. La ambak ching koi ning le. Oh, de thute khadal he jo. Oh. To. Oh. Mochi beng pet bu. Teng ta lo dak do lo. Beng pa sita me. Hai ki ho. Oh. Babre ba. दिखाओ तो. और कितना है? और बहुत है अंदर में. Ruipharkong to 8 pen lep nang po ang ke pakreng nang po for like weeks ang par ke kreng lo pulo te tok nang po la si step by step nang than po nang litum tanang lang don ingno step by step with information and with details nang lang don ingno nan ba ang ke tok po ya. बस कितना डालेगा पूरा डाल दो लानो डाल टेप एप पेन लते रखो जा लब लो जा ला दो Coba tapi no. Bas, nang mutok pupong ke. A process lo lah bang ke step by step lang paklang lah. Aduk है पिया तो पिया aduk lo soft ni bai tok dun bom lo la pu ni pai bang ke
Ang krong dun bomb lo. Finally, it's done. Yeah. Mà Linh con bác đuôi là kìa hả? Linh po bác. Cái ta Linh po. Linh tróc cả Giờ. We'll make the pita. Giờ là bà log rồi đi ra. Sắp sợ sao chân pan hành đi sắp cho bọn này chọn pan lo. Đó nó cho lên rồi. Chọn. Ôi là kép, xin ni了. Now we'll add the water. Khi mà lang cả bọn này ít bây giờ Ruipharkong cho tọt xị hem xị cái bọn này lúc là cái Bom pita pa. bom pita bằng bọc phun giúp bố hầm bi hầm bia him sẽ bọn này him hầm bi phụ là lên lắmมันcái này bọn này bọn nó lang đốn này ho có sao mà him bi bọn này rồi xong rồi thế vậy đi hầm bia bên này cái là bố ho Acha. him bi phụ là cái giờ hầm bia lang thế luôn lồng một dọc chạy po yang thu lo cái It's very easy. easy bit lo cả bọn này mà xí anh bắt đầu him aplang cái thịtแต่bọn này mấy hè ta này cái sao nó số him hầm bi có bên này bay tụi nó bọn này bia aja nó xong thì chui bây giờ Mình bị là cái thang butter ghee thang nào đấy là cái mình thang mà này là cái tiêu mà hút hả chắc cái nào đấy là cái mà drop từng thịt ở trong nó art nó sẽ art thắt thế luôn chơi lấy chơi nữa xong rồi wow tasty cảm ơn xong rồi him hum bi wow man it's done. Look at the color, it's very beautiful. có dọc một chút đó Last batch, and then we are going to have a tea with him hambi. him bi cái đấy Basta mengta hai. Let's try it. Yes, all our plating is done. We have got him hambi, samosa, jalebi, and kachori. It's early in the morning. Lapen patumi ketok ahim bangke patumi matke. Bunay lang la dalalas nun. Pini adaprang sa keselam lo. Now we are going to have a tea. Here mera chai. Nadak bangke arlo pila joki ha. này con bố nó con này có là vậy nên bố bên nòng này con này là con pinin de pas đi bên prop Pini. Tea time in the morning. cắp nữa Smile and drink. style rồi đi Nagabara lo. Suta bang. barakan suta Ay kale. Apra ni pra la sana ha. Ok pra lu bhaji me ka sa lo thak thak.
Mà sắp bay bữa nay mà sắp bay bữa nay nó phảo kìa. Nó phảo cái mình gì. หัวออกปลาลูกที่จะทับตา Chú mới về là sao đã? So this is how we made with the Ruipharkong aduk. Lapen Ruipharkong chips sa bunay na ha. Lapen ke nito may lason lo. Lapen aruti ta selam lam. Pamuson na tum nang po ang parke koy pita cha. Alasimo next video lang mo tag pon lang po. Guess see it's already 9 but pinik arve jang sir mat inghun ta do oson lo. Tang tenang litum la sorry si pining dok polote. Nang comment ignon la pen inang litum ta bonay nay lo polote nang chithan ignon ko so na style si ka bonay nay ma. Lapen ke yeah, that's it for today's video and thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, share and subscribe. Till then, bye bye. See you in the next video.